Emizano egi yatandikira izoba kandi turimo kuruga mu cyanga cya Ankole zakora kurungi mu mizano yazo yo kubanza. Omupira gw'abishiki Ryakasinga che yasinga jinja Progressive na gori biraharubusha bone konsiri singiro yagwa kikazi na timu Chermane ya Tagi High School gori muri yemwe Shema Girls yasinga Bishop Maraka Sentino wabine chikope bashengura Masaka na gori 5 harubusha Kawempe Mozire mu yashengura Panyandor na gori 4 harubusha King of Kings ya Footpoto yasingwa Bunya gori birahari yemwe kandi St Charles Kasasa na Mubende amezagwa kikazi gori muri yemwe. Habaho indije mizano mu basketball hamwe na rugby kandi nyinshi akare mizano ege neje kutandaka karum kashesha bishaye bitare mwe na bimwe ubwo TV West iri kugumiza muno koreka butune mwe hamizano ege Sofa group tinagitandika kubya kuba wakwata champion wa wakiso ukamuya ho draw chikuma santi nicho rino ile kumisho tunkatimu tuija turukumanye chitukwenda twanitizana tutiroho umutima twageza koze se bakocho batwegesize twabasa gukora cyone kikubasika kujya twabasa kusinga kuba mission yitu no kwija twabasa kuchiga East Africa. Aba TV West ndi Aloysius Byamukama.